ji baxçê Dayê Erzan yê geliyê Kersê silav û rêz ji we re bînerên hêja. Baxçê Dayê Erzan li deriyê geliyê Kersê hatiye çêkirin projeyekî siyahî ê mezin e wê xizmeteka mezin ji xelkê Şingalê rekê. Vê derê jî berî ev proje kamil bi bên bêjin nêzîka 1000 darî hatiye çandin. Îro jî ji aliyê endamên şaredariya gel û endamên tevgera azadiya jinên êzîdî hemleyeka paqijkirina berdara hatiye destpêkirin. Em ê vê derê bawan gerin girîngiya vî baxçî çi em bêjin taybet projeyekî wisa siyahî Şingal de bê çêkirin. Proje jî hî temam nebûye, hî ev proje nehatiye vekirin. Lê ev proje hate vekirin wê xizmeteka mezin ji xelkê me re wê dê xweya kirin wê xizmeteka mezin ji xelkê me rekê. Keremkin vê dosyê de em nêrînên wan bigirin derbarê vî projeyî de çi dibêjin keremkin. Belê bînerê hêja ev cihê siyahî taybet keç û jin zarok re hatiye çêkirin. Vê derê hemû medheme ê çêkirin. Ya dê cihê çayê em bêjin ew keç û jinokê heke tên vê derê istiraha xwe bibin. Yani derê geliyê Kersê cihekî siyahî taybetî jina re hatiye çêkirin. Gor wê jî navê vî cihê jî navê Dayê Erzan lêkirîne. Hedîqa Dayê Erzan, baxçê Dayê Erzan. Dayê Erzan jî ew dayîka a pîr heket ber şarê ev tinê bû xurfekê de ev tinê jiyanê dikir. Wextê fermanê de çeteyê Daişê ew dayîk şehîd kirin. Ev nav jî ser navê wê hatiye navkirin. Niha jî hevberdevka komîta a Sinûnê Înas Xelef em nêrîna wê bigirin. Merheba çawanî weqawet bê. Serçava saxî gelem memnûn. Saxî. Îro hûn hatîne vir paqijî dikin em bêjin taybet ber vandara ev çendî muhîm e ev darî ji me re bêjin îro derê geliyê Kersê heke nêzîka 1000 darî hatiye çandin ew jî wek cihekî siyahî xizmetekî ji xelkê re bêkirin. خراسي قلق مهمة أو خل بريد جهة سياحي الفيدرين نبون بعطيته بشتي فرمان داروش مرة هانا تشكرون جهة تايبت هانا تشكرون خاطر مثلا كاتش وجنا وزاروكا مثلا تستراحة خوتي دد بين راسي قلق إخواشة وراسي ماتن مثلا أم شن تعبج الفيدرين أم نتبوش معنا أو خهرش باشروجا زاروكت مرة Çima taybet ev cihş aile re hatiye vekirin zêdetir em bêjin rê daye jin heke bêt vê derê istiraha xwe bibe bê vê derê vî cihê siyaha. أو خراسي تايبة جهكي مهمة جنو زاروكا رباطي برين هذا تشتكي وسانة بو ونها مثلا تستراحة خال بردت بين جهكي مثلا سياحية كعائلة بيك مثلا هفال بيك ربين كي مثلا شو رجالك خوش براستي Melê saet xweş. أخواشتر توقف ها نه کراسی خسته بله ها طول كنا خوشين تو تهيش كتا هذا بتاجي عليه بشر سر ناوي عام هناك تفايجي وحقاسي ديش ما هاد بي وقت جني عادي حال زقهنات مرحبا چاوانی مرحبا سرچابا آخدیم وقوات به ایران هاتین خدمت کم ویژن تایبتش خلق مرد کن وان داره بر پاغجت کن ساق بقلق ممنون أري راستا يعني مثلا بيجن إيرو الشنغالي يعني بيجن حتى نهاجي جيكي وسا الشنغالي نبو أم بيجن جيكي خوش أم دارا بلي بتشين بهزارا أم بين دارا بتشين يعني شمرة ببيا أوك أم كاربن جارنا شخورة دركبنا بن أم جارنا شخورة عائلة دركبن دار ندوس به أم بتشينن إيرو وكا خدمتك مش ملتي خورت كن بهزارا دار بدري هاتينا چاندن
أميرو هاتين البن باقش بكنو بيدري بجوين بكن دا أم كاربن يعني جهد وسائل شنقالي دا خوش بكن قام كاربن جهد وسائل شنقالي دا زهف بكنش ملتي خورا بله ساعت خوش ساعة خوش ترساعة بقلم بله بینره هجا اف پروژه جه آلیه کومینا گل و دیب ریوه برین به حالیکاریا آریخراوا هیوی و آشتیه بینره هجا به ویاوایی ام گهشتن داویا دوسیا خوا حتی دوسیا که عدیب بمینه نخوشیاده بخاطری و